laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin الواحد القهار المنفرد بالجلال والجمال والكمال ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يتي الله سبحانه وتعالى هيرو bawɗe e mangu kanko jalla wa ala en juuɗenelaaɗo makko on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mi salmini on salminago islam hiɗen jokkitade dursande meɗen nden e ɗiɗo durusuji ɗi wonɗen wadde durusun ailiya darsuji ɓeyngure e nde ɗo deftere nde suɓiɗen e nduɗo lewru hikka kadi woni sifat salati nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha nde Cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala waɗani oɗo umma islamiyya en tora Allah subhanahu wa ta'ala nde yoɓata ɓe ala ma qaddama lil ummati al-islamiyya wal muslimin aray si ɗum feƴƴi en yi'i no wonɗen naɓirde noon deftere nden en ɗetti dame tati ɓaawo nanen en ɗetti istiqbalul Ka'ba woni fewtugol suudu Kaaba ndun ɗon en faami ko ɓe waɗirani suudu Kaaba ndun ko wonɗo juulude ka nder juulirde on sina ɗum ko qibla on heddi ɓen fof jeyi en ɗetti damal ɗimmal ɓaawo on ɗon sharti woni rukunu min arkani sola woni alqiyam damal tammal ngal ɓe jantori ɗon salatul maridi jalisan ñaawore nawnuɗo jooɗagol mo juula nawnuɓe ɓen kadi ɓurdugol ɓe baraji ɗin ka jooɗagol juula e ka daragol juula e ka waalagol e ka jooɗagol tañƴiniɗen ɗum ɗon laaɓani en en yii deftere nden hinde mari a hammiya fi gaya julɓe ɓen hana wuurude hino majja sifa ɗiɗo piiji ko waɗi sifa ɗiɗo piiji no weeɓitanoɓe no faloɓe gurdam maɓɓe ɗam hara ɓe hani andude no ɓe ɗettitira piiji ɗin siɗi yani artoɗi yanude hara ɓe andi woni damal nayo ɓangal ko hikkitata ɗon ko woni as-salatu fi safina woni albabu rabi woni damal naya ɓangal ɗon noni ñaawore juulugol waɗɗiɗo woni ka laana kan hino tumbi ka nder ndiyam hino dogude waktu on yoni yimɓe ɓen wawata tippade ka nder ndiyam juula haray ɗon koye ɓe juulu ka nder laana ko honno ɓe juulirta ka nder laana kono neworaniɓe wo si ɓe wawi darade ɓe daroɓe juula si ɓe wawata darade ɓe jooɗoɓe juula avion on kadi ko ɗo woni ko peesa ko waɗi on say hari avion ala fewno ɗum ɗo wowla avion on ari tawi no ɓattodiri e ñaawore ɓe hawtidiri as-safinatu wa ta'ira ɗiɗo ɗiɗi ko ñaawore gotum jogi ɓe maaki wa su'ila landama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗo allahum ɓe landama anis salati ga e juulugol fi safinati ka nder laana ɓe maaki fa qala ɓe maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki salli juulu fiha ton qa'iman ko a dariɗo ko ɗum ɗoni asli as-sala asli julde juulowon koyo daro juula illa an takhafa sina hara hulu al-gharaqa yoolagol si a huli noon daragol ton ɗum hendu ɗum waɗama ɗum giileɗa yana unoɗa ka nder ndiyam laana kam feƴƴa si a huli ɗum haray jooɗo juula amma sa hula ɗum koya daro juula wo kadi walamma a sanna nde nelaɗo on duuɓini woni duuɓi ɗin toowi ɓe heɓi telen 61 51 andiɗo hari a sanna ɓe duuɓini duuɓi ɗin toowi wa kabira ɓe nawyi ɓanndu ndun teddi ittakada ɓe jogituno amudan doosal fi musallahu kaɓe juulata ɗon tawata ya'tamidu alayhi ɓe tuuginoto e maggal yerko ɓe daroto kon bimana ɓe tawa kamɓe to si ɓe darike ɓe townata dara gongol ɓe ɗaɓɓi tuggordu leggal tiiɗungal ɓe waɗingal kaɓe julnata ɗon si ɓe ari juulugol tum ɓe cikkay ngal ɓe yongito e maggal ɓe jogito juuɗe ɗen hara ɓe wallitorde ngal dara gongol si hewti ruku on ɓe dirna ngal ɓe waɗa sujud si ɓe ɓantoyke ɓe ɓannita ngal kadi si neɗɗo on no waawi ɗum ɗo ko ɗum ɗo attoto waɗude e di jooɗagol koni jooɗagol ngol ko si heddaaki ko waawuɗa waɗude fiiyo a wonu dariiɗo si jooɗoɗa ko ɗum ko ya daro a tuugaaki si a waawata tuuginoɗa si a waawata non jooɗoɗa ko ɗum woni nelaaɗon waɗatno ɗum ɗon ka ɓe julnata ɗon ɗum ɗo woni en yii damal aranal ngal woni e juulugol neɗɗo on ka laana e si neɗɗo on toowi duuɓi ma ronki
tawi ronkere nde wawata yaadude daragol juula himo waawi haray ɗaɓɓude ka o jugga gongol kan no jeeya ko wallitorte fii daragol ngol woni damal naya ɓangal. e albabu alhamis damal joa ɓangal ɓe maaki alqiyamu walqu'udu fi salati leyli jooni woni juulugol ka julde jemma jooɗagol e daragol. si neɗɗon faalaamo ngandiɗo jooni wona jonde nawnuɗo ko jonde faalaaɗo jooɗagol ɓay julde nden no newni jooɗagol siɗa faalaa jooɗagol woni julde naafiilo. woni alqiyamu daragol ngol walqu'udu e jooɗagol ngol fi salati layli ka julde jemma ko honno ɗum waɗirte. wa kana sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaaɗo allah on ɓe laatino yusallihi ɓe juulayno laylan jemma tawilan juutuɗo qa'iman hara ko ɓe dariɓe tun wa laylan e jemma tawilan juutuɗo hara on ɗon qa'idan ko ɓe tooliɓe tun ɓe jooɗi. wa kana ɓe laatino kadi ida qara'a nokku wondego si ɓe jangi qa'iman hiɓe dari raka'a ɓe waɗay ruku'u qa'iman hara ko ɓe dariɓe. wa ida qara'a si ɓe jangi qa'idan ko ɓe jooɗiɓe raka'a ɓe waɗay ruku'u qa'idan ko ɓe jooɗiɓe. rawahu muslim. ngal ɗo gollal tabiti e maɓɓe bimana ɓe darotono waktuji goo ɓe jooɗo kono noon kan e waktuji goo si tawi ko ɓe jangi kon taw hiɓe dari ruku'u on ɓe waɗaymo ɓe jooɗatako ɓe waɗay ruku'u ɓe waka darde ɓe waɗa ruku'u. si tawi kadi ɓe suɓi jooɗagol ngol si ɓe jangi ha fewndiki ruku'u ɓe waɗay ruku'u ka ɓe jooɗi ɗon ɓe uggino seeɗa ɓe ɓanto ɓe waɗa sujudu on ka leydi ɗum ɗo tabiti e maɓɓe. wa kana ɓe laatino kadi ahyanan oɗo noone tammo waktuji goo kadi ɓe laatino yusallihi ɓe juula jaalisan hara ko ɓe tooliɓe ka leydi. fa yaqra'u ɓe janga wa huwa hara kamɓe jaalisun hiɓe tooli ɓe jooɗi. fa ida baqiya si tawi heddike min qira'atihi ko ɓe eɓɓuno jangugol kon ka darnde qadara ma yakunu embere ko laatoto 30 aw 40 aya embere ayeje 30 ma 40 qaama ɓe immoto ɓe daro on say fa qara'aha ɓe janga ɗen ɗon wa huwa hara kamɓe qa'imun ko ɓe dariɓe. thumma refti noon raka ɓe waɗa ruku'u wa sajada ɓe sujja. thumma refti yasnaw ɓe waɗa fi raka'ati thaniya ka darnde ɗimmere kadi misla dhalik sifa ɗum ɗon oɗo hadis rawahu al-bukhari wa muslim. en andi julde nelaɗo jemma ɗum harino juutayno ndaare ɓe jangayno haa heddo ayeje 30 ayeje 40 ɓe immoɓe daroɓe gaynitoro ɗen ɗon noon ɓe waɗa ruku'u enen jemma on fof ɗen ɗon e wawata wadde yer ɗen ɗon tu to gandi nelaɗo no selluno kala ko cellal firti kon hiɓe marno cellal ɓandu ko timmi hiɓe marno cellal ɓernde ko timmi hiɓe marno cellal gonɗinal ko timmi. sabu ko ɗiɗo tumbondirta ko neɗɗo wawa darade waɗugol sifa ɗum ɓay en yi'i ɓe waɗi ali oɗo honno bakara nisa'i ali imrana ma'ida darnde wotere. ɗum noon si juutino ha ɓe tawi ɓe ronki wonde ɓe jooɗotono ɓe janga ɗum ɗon fof hara hiɓe jooɗi si heddike embere ayeje 30 ma 40 ɓe immo ɓe janga ɗen ɗon ɓe waɗa ruku ɓe waɗa sujud fiyo ɓe fawtoro seeɗa. Allah subhanahu wa ta'ala arkisen himmi towuɗo ko wawen wurnitirde ɗiɗo sunnaji ko ana ɗiɗo ɗi nelaɗon alayhi salatu wassalam sunnani mofte maɓɓe ɗen. on ɗon ko noone goɗɗo go en yi'iɗo nooneji tati yaltiɗo noone daragol tu e noone jooɗagol tu e noone jooɗagol ha heddo seeɗa immo gaynito waɗa ruku hara ko dariɗo woni tati. ɓe maki wa innama faame salla nelaɗon ko juuli as-subhata naafilo ngo ko ɗum wiyete as-subha julde naafilo qa'idan tawi ko ɓe tooliɓe fi akhiri hayatihi kaka sakkitorde gurdam maɓɓe lamma asanna nde ɓe duuɓini wa dhalika ɗum ɗon qabla wafatihi bi am hatto ɓe feƴƴinde hitande tawi ɓe jogii duuɓi 30 e 62 tawi ko hitande wotere heddi e gurdam maɓɓe ɗan ko ɗon ɓe ɓurno ronkude ɗon ɓe ɓurno nawyude nawnarne kadi ko ɗon ɓurno ɗuɗude ɓandu maɓɓe ɗum koye nden hitande sakkitorde ɗon ɓe jooɗi ɓe juuli naafilo ko heddino kon fof hari ɓe daroto sen darti ɗum oɗo hadis kadi rawahu imamu muslim fi sahihihi.
wono wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nelaɗon hari si ɓe jooɗotono ɓe juula ko an anndi ko jonde nawnaare ma ko jonde naafiilo faale jooɗagol wa kana ɓe laatino yajlisu hiɓe jooɗotono mutarabbi'an hara ko ɓe tekkiiɓe wano kumpay kun jooɗoriiɗo tekkagol ko ni nawnuɗo jooɗorto juula ko ɗum ɗo woni almuhtar ɗum ɗon woni as-sunna ko ɗum ɗon suɓa juuloowo sino waawi hara ko yo jooɗo o juula ko yo jooɗo o tekko o fawa juuɗe ɗen ka hoore koppi jooɗiiɗo noon waɗataa kabudu jooɗiiɗo no juulde watta kabdu juula ko yo tekko wano ni o ɗetta juuɗe ɗen o fawa ka hoore koppi so hewti ruku o waɗa ruku'u ka o tekkiiɗo o ɓanto so hewti sujuudo bonnita tekkande nden o sujja ka leydi ko noon nawnuɗo jooɗiiɗo bimana juulirta ɗum ɗo woni alhay'a almuhtara ɗum ɗo woni alhay'a almuhtara ko ɗo woni noone suɓaaɗo on amma si tawi neɗɗo on waawa ɗum ɗo ɓayna fo waawi tekkagol haray koyo neɗɗo on jooɗo jonde muftaris woni jooɗo ka hoore koyngal nanal hikka koyngal ñaamal ngal wa tayyotooɗo jooɗo ɗon ɗon jonde ɗetta juuɗe ɗen fawa ka hoore buse jannga si hewti ruku waɗa ruku ɓanto si hewti ɓantike waɗa sujuudon kañum ka leydi nde ɗo jonde kadi no selli ma ɗum o waɗa mutawarri kan jooɗo sorta koyngal ñaamal ngal deppo ka hoore leydi hikka koyngal ñaamal ngal ma ɗum fonta ngal ɗiɗo nooneji tatinon koko ɓuri timmude eko timmi eko selli eko ɓuri sellude woni ɗon donc embere neɗɗon no waawiri wo simo waawi noone suɓaaɗon ko tekkagol si o waawata koyo jooɗo jilsatal iftiras si o waawata yatawarra ko sorta bimana tep koyngal ngal o jooɗo ka leydi si tawi faamike oɗo hadis holluɗo nelaaɗon si ɓe jooɗoto no ɓe juula kana yajlisu mutarabbi'an rawahu an-nasa'i wa ibn khuzaimah fi sahihihi wa abdul ghani al-miqdisi fi sunan wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu ad-dhahabi sendari leyton hadison imo selli kembeɗo fof no sellinimo haray ko ɗum ɗon woni jonde nawnuɗo tigiri suɓande nden ɗeeɗa ko newnaɗe so tawi o wawa ɗum ɗa albabu sadis damal jeega ɓangal woni as-salatu fi ni'al as-salatu fi ni'al wattagol paɗe ɗen juula o ngandingal ɗo damal subhanallah sen jangingal hande en yi'ay ko angal andugol waɗata an bimana mo anda o ɓay ɗon andi no woodi wi'oɓe julde nde anniyanaka nden nde solantake paɗe joni noon jaka nelaɗo on juulayno hara sola paɗe awa ngol konngol ma si a yiltalingol haray a wi'i nelaɗo juulayno alda e anduye ɗum ɗon andi ko angal andugol tun naafino faanda kono juulidugol e paɗe ko sunna nelaɗon alayhi salatu wassalam na noon ɓe yahaka juulirde naatida e paɗe maɗen ka moketi ɓeya yaaɓamo tuni na ukkodiro na ɗum si tawi wawata juulirde ɗen si weƴƴitama tawi joni na koccu woni toon wona jaare woni toon aray on ti ɗettata paɗe ɗen yaaɓa ko yimɓe ɓe weƴƴiti kon kono noon ɗa wawi salligade juulida e paɗe maɗen ka suudu maɗa ɓay ɗon ko an fittatama ko ɓeygu ma fittata ɓay ko ɗaɓɓa koya wurnitu tun sunna on juulida e paɗe ɗen na ɓe taw a yaaɓiriɗe ko yimɓe ɓe weƴƴiti ko mafu ko ɗum o ɗetti paɗe ari ka juulirde ka moket weƴƴita o fokkiti naatidude mum ɓenni ɓorto paɗɗen o inni o juulidugol e paɗe ko sunna kono haray o dallinorike ko wona e nokku mu'um nela ɗon ka ɓe juulirayno paɗe ɗen ɗon haray kadi naka weƴƴita mafu ko ɗum si tawi ngal ɗo damal no jeeya ɓurgal himmude ko wanɗen wattande hakkille mu'um ɓe maki as-salatu fi ni'ali wal amru biha ko damal hollaygal wongol sunna juulirgol paɗe ɗen e sunninede juulirgol paɗe ɗen wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonela ɗon ɓe laatino yattufu hiɓe darotono haafiyan hara ko ɓe ɓortiɓe paɗe ahyanan ka julde wa munta'ilan hara kadi ko ɓe wattiɓe paɗe ɗen ahyanan waɓutuji goo ka julde maɓɓe oɗo hadis no selli e maɓɓe ko lolluɗo kadi wa baha dhalika li ummatihi ayiɗo ko gollal maɓɓe ngal noon ɓe newnani ɗum kadi mofte maɓɓe ɗen
فقال بماك إذا صلى أحدكم سيغوتو مودون نو جولو دفال يلبس يو برنو عليه فدي مكو دين أو ليخلعهما ما يو برتو دين بين رجليه سو برتي كده دون وانا دي كاكو دي كوي دي مكو ولا يؤذي بهما تاو لورير دي غيره كو أنا مكو وتاو لورير دي غو وأكد عليهم الصلاة فيها ونلا دون تنتني إدو مفتدن يبي ورني تسمنا جولي الغول فدن أحيانا فقال بماك خالف اليهود لند يهود فإنهم بندي لا يصلون بعلى جولر جبتا جولر فيني عليهم كفد مبه ولا خفافهم وناك خفو جمبه وني وناك pettu jemabbe maka soketiji mabbe awano jeya e ko hollata lundagol be wadugol dum wonde wiwden no wana be neddo wada dum ka julirde wejjitaade dum don mo ebbi dum ton haray o dallinorike ka dalilu on fewtaali ko dum be innay ka usulul fiqh no wodi ko wete tahqiqul manati e tanqihul manati darugol ko wonda dallinorde kon ka wonda dallinorde don wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rubbama no duudi naza'ahuma ko be borti pare mabbe den min qadamayhi ka teppe mabbe wa huwa harakan be fi salati be kander julde be nata e der julde den be jula ha e waktu be borto pade den summa stamarra be dumo fi salati ka julde mabbe kama qala abu sa'id al-khudri odo o wi salla bina julni min rasulullah nyala allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam data yawmin nyalande go falamma kana de latino fi ba'd salatihi e der yoga e julde den tay yoga julama heddi ka yoga e mayre khala be bortina alayhi pade mabbe den fa wada'ahuma be wallini de an yasarihi kanano mabbe falamma ra'a an-nasu de yimbe ben yi zalika dum baawo ne laado kambe kadi khalahu be bortini alahum pade mabbe den falamma qada salatahu de ne laado ngayni julde mudun de qala be makani sahababe ben ma balukum ko nun hebi on alqaytum ni alakum on fo on bortike pade mon den fewndo juleten hari don watti pade modon den qalu be wi ra'aynaka men yi on onon ne laado alqaytum on bortike na alaykum na alayka pade modon den fa alqayna menen kadi men bugi men borti ni alana pade amen den ko wadi ko nyentingol on me yamira fa qala be maki inna jibril min jibril atani o ari an ka der julde fa akhbarani o humpitilan anna fiha no pade anden qadaran tundi aw qala ma dum be maki filli don wi adha woni sobe wa fi riwayatin khubsan do foko ko hollata selli data e julde ne on say bayo humpitilan dum fa alqaytuhuma mi borti pade den sabu dum don fa idha jaa fi ari ahadukum goto modon gila hande ila almasjid ka julirde falyamduru yondaru fina alayhi pade makko den fa in ra'a so yi fiha tan qadaran tuni aw qala ma dum be maki adan lorra wa fi riwayatin ukhra khubsan sobe falyamsahhuma yo mawlir pade de leydi ndi haade laaba wal yusalli fihima on saydon o julirade odo hadith rawahu abu dawud wa ibn khuzaimah wal hakim wa sahahahu wa wafaqahu adh-dhahabi wa an-nawawi wal awwal minhuma mukharrajun fil irwa bima ke be sedimo be labbino mo ka deftere mabbe irwaul ghalil wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no jiano e nediji nelaado din hari ida naza'ahuma sibe borti pade mabbe den didi sibe borti de tum wada'ahuma be wallinayde an yasarihi kanano mabbe wa kana belatu yaqulu hibe maka ida salla sujuli ahadukum goto e modo fala yada wa tawallinde na alayhi pade makko den an yaminihi ga'e nyamo makko ngon taw wadde ka nyamo makko wala an yasarihi wana kanano makko fatakunu sakko lato an yamini ghairihi ka nyamo dimmo makko on illa siwana alla yakuna de latata ko an yasarihi kanano makko ahadun hay e goto wal yada'ahuma ara yo dettu pade makko den o wada de bayna rijlaihi hakkunde koyde makko den ara si tawi en faami do tobbe duudude Cheikhul Albani naadi dum do jaka pade de juul pade maden si a bortike de sunna on naya wadde yeso ma juula naya wadde ka nyamo ma juula naya wadde baawo ma juula ko ya wadde ka nano maada ko an to woni julde padden ka kanano wonirta dum woni sunna amma non si tawi hida juulidude e wobbe ta wadude kanano maada ko wadi de wontay e nyamo dimmo maada on wonto baawo ma on haray don naya wadude yeso sida juulidude e wobbe e wona yeso modo naya wadude ka nyamo maada de wona e nano goddo naya wadude ka nano maada de wona e nyamo goddo naya wadude baawo maada de wona yeso goddo wadude ka hakkunde koyde maada no darorta ni uddita koyde den
a fawindira e paɗe ɗen hakkunde koyɗe maɗen juula jottoɗa e hoore majje ɗon ha salmiɗa ɗeftade wattoɗa yaha fiwata lorrirɗe hay e gooto oɗo kadi en yi ko sunna goɗɗo goo on andi julde ɓurɓe ɗuɗude julɓe ɓen illa man rahima rabbi ɗuuɗa jannguɓe julde ko fini tawi komi julɗo ɓi julɗo ko ni mi yiri mawɓen no salligorono ko ni mi yiri mawɓen no juulira non ko ni mi yiri mawɓen no noddinira non ko ni mi yiri hiɓe darnira non kono julɓe ɓen tettowo deftere julde janga fiino rewto ha laaɓana ɗum komi woni wadde ɗo konko komi jangi ɗum ɗuuɗa e julɓe ɓen illa ma rahima rabbi Allah subhanahu wa ta'ala arkisu en ɓeydugol himme ɗen wakkilo jangude huunde nden waɗira nde gandal hara waɗirali nde ñentingol e nanugol en heɓi damal woni jeega ɓangal woni as-salatu fi ni'ali wal amri biha tanjini ɗen gila hande en wi'itata hande kadi juulirgol paɗe sella ma julde si nde ala annuye nde ɓortantake paɗe ɗum ɗon sina ɗum haray en tukkay nelaɗo en hana tukkude nelaɗo kono noon no woodi ka paɗe ɗen sellata ɓornagol no woodi ka sellata ɗe ɓorne wano si tawi hiɗen seti en yehi ha e nokku en falama juulude en heɓali ko weƴƴiten ɗon sunna on ko en juulude paɗe ɗen ko waɗi nelaɗo on ka weƴƴitanoki ɗon ɓe juulidayno e paɗe ɗen ma ɗum en falama juulude ɗo fure wona ka nder juulirde wonɗen juulude fure o kaka yaasi ka jaarendi sunna on ɗon ko en ɓorno juuliden e paɗe ɗen ko waɗi lundagol yahude e nasara ino jeeya e alamade mum juulirgol paɗe ɗen kono noon wona sunna kadi ɗettugol paɗe ɗen naada ka nder juulirde weƴƴitande nden nelaɗo on wona e juulirde weƴƴitande juulirayno paɗe ɗen en faami fiɓuhu on ko ɗum ɓennata tahqiqul manati wa tanqihul manati mafhum ara ɗen wawi darade ɗon ka no heddi damal as-salatu alal minbar as-salatu alal minbar ko faalaɗen ɓeydirde ngal ɗon e jogindira e dame feƴƴuɗe ɗen ɗa ko waɗi ko kanje jogodiri daroyɗen ka ɗettugol as-sutratu wa wujubuha damal ɗaɓangal cheikhul albani ɓe maki ko as-salatu alal minbar ko sellugol daragol ka hoore minbar woni ka hoore gangunal dow juula holla yimɓe ɓen ko honno juulirte awa ɗo kadi holli gangunal nelaɗongal hare si hiɓe dow maggal haray fof no rentiɓe ko ɗum si gangune waɗaɗe suuɗayɗe imamu on ino lundi gangunal nelaɗongal alayhi salatu wassalam imam on ko waɗata kon e hoore gangunal ngal yimɓe ɓen no hani yiwde wowa salla juuli nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam marratan lawol go alal minbar ka dow gangunal wa fi riwayatin ari riwaya go annahu zu salasi darajatin gangunal nelaɗongal hari ko darajaji tati waɗi escalier ji tati woni ɓarɗe ƴawruɗe tati ɗiɗi e ka ɓe daroto ɗon ɓe waɗa khutba on ko ɗum ɗon andano ko ɓeydi ɗo kon haray ko faale tum ɓeydata ko ɗum si imam ibne hasmin ɓe maki ka almuhalla wo ɓeydugol darajaji minbar on e ɓeydugol e naadugol mihrabu ka nder juulirde waɗana imamum cuurun ka o naata o julna ɓe maki ɗum ɗon hino jeeya e bida bani umayya koye ngol ɗon leñol ɓen andira waɗugol ɗiɗo ɗiɗi ka nder juulirde ɓeyɗa gangune ɗe waɗane ha dow ara tiggito to imamum dow ma ɗum waɗana imamu cuurun ka o naata o juula o suuɗo julneteɓe ɓen sina ɗum fewdo nelaɗo hari ko ɓe waɗata kon ka nder juulirde fof yimɓe ɓen harayno renti suuɗatako ɓe ko waɗi hiɓe nokku ka jannete si jannowo suuɗike honno ko jannete kon famirte ko ɗum si tawi imam ibne hasmin ɓe maaki almihrabu fil masjide bidaa ɗum andano kay zamanu nelaɗo e sahaba ɓen bal ɗum ko e almamaku banu umayya ɗum ɗon fuɗɗa waɗede ka juulirde wo faqama alayhi wo nelaɗon immino dari fa kabbara ɓe habbiri ka hoore gangunal wa kabbara nas yimɓe ɓen habbiri wara'ahu ɓaawo maɓɓe wa huwa tawi kamɓe alal mimbar hiɓe ka dow gangunal summa refti raka ɓe waɗi ruku wa huwa alayhi tawi hiɓe ka dow gangunal summa refti rafa ɓe ɓanti fa nasala ɓe tippori alqahɓari ma ɗum alqahɓara woni ɓaawo ɓe tippitori ɓaawo tawi ɓe yeƴƴitaki ɓay ɓe juulude hatta ha sajara ɓe sujji fi aslin minbar ka minbar on jooɗi ɗon ɓe sujji ka leydi ka o jooɗi ɗon summa refti aada ɓe ɓanti ɓe ƴawiti kadi ka hoore gangunal
fa sana ɓe waɗi fiha ka dow gangunal kama sana wono ɓe waɗirno fi rakatil ula ka darnde aranere kadi ɓe jangi ɓe waɗi ruku on ɓe waɗi rafu minan ruku on ka hoore gangunal ɓe tippe yiltitori ɓaawo ɓe tippi ɓe sujji ka ley bimana gangunal hatta faraka haa ɓe gayni min akhiri salatihi ka sakkitorde julde maɓɓe summa reftiɓay ɓe salmini ɓe waɗi ɓe darike dow ɓe waɗi ruku ɓe tippike ɓe waɗi sujudu haa ɓe salmini ɓe juulirini wondude kiiɗo yangi fof summa aqbala ala nnas nde ɓe salmini ɓe fewti yimɓe ɓen faqala ɓe maake ya ayyuhannas kono yo yimɓe on yiɗon alamatu ta'ajjub no waali yeeso ɗon kaawe embanelaaɗo yangike fiyo en faamu julde ɗum waɗi ɗum waɗi kun alamatu ta'ajjubu ɗon ya ayyuhannas kaawe embamiɗo yiɗani on faamugol ko nafata on ko inni min dey sana'tu haada komi waɗirani ɗum ɗo mi juuli dow mi sujji ley mi ƴawiti dow mi juuli mi sujji ley li tammu bi ko fiyo on ñentinan tun yi on no mi juuliri non wali ta'allamu e fiyo on jangu salati julde ande juuliron no mi juuliri non awa ɗo si goɗɗo ari ɗaɓɓi goɗɗum ngo ko wana ɗum ɗo haray o toñi hoore makko hadis o rawahul bukhari wa muslim dañƴini ɗen ɗo kadi en heɓi khulasa en hawtidiri ɗo woni damal jeega ɓangal woni as-salatu fi ni'ali wal amri biha woni juulugol woni as-salatu fi safina juulugol ka dow laana en hawtidiri ɗum ɗo ka nder laana ma ɗum ka nder avion dow en wattidi ɗum ɗon alqiyamu wal qu'udu fi salati llayli daragol jooɗo ka julde jemma e as-salatu fi ni'ali e juulirgol paɗe ɗen wal amru biha e tawgol ɗum no yamira e nokkeeli muɗum was-salatu alal minbar e juulugol e dow gangunal ɗeɗo dame en heɓi dame jeeɗiɗi dame tati arane ɗen e dame nayi sakkitiiɗe ɗo ɗen daroɗen ɗon ɗettito en bisnillahi ta'ala woni as-sutratu wa wujubuha waɗugol henjango hakkunde maɗa e yimɓe ɓen e ko taƴitata kon e hollugol on ɗon sutura ko waɗɗi ka faamu cheikhul albani rahimahullahu ta'ala en aroya yi'oygol ko honɗum ɓe suɓani kamɓe wi'ugol nde ɗo hunde ko waɗɗinde e ko ɓuri ɗuɗude konnguɗi karamokoɓe kamɓe ko ɓe suɓi wondema ɗum ko sunna en aroya waɗugol tahrir ɗum fi mahallihi hada wallahu ta'ala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا أنت لا والكسل ولا والبي والإبانتال